Ulat buha panamon na namaur de Yesus Kristus na igikan adab ata paraga Bali ta acara pameringati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang badat baca na renungan yai malakata habayang. O mauri alama maayong taong manyaga ala rahibi haja rahimadi maita lublangam perhidang gua menyama yaga menyama huhu anamu bam kahuru karat hagamu bam poha pamlanggi nangaramu terahinaya mauri buhang mereka parang yana pulungum nunam kamu woga maka kahil rang raihi karaka pia kuna nyama bama rangu yana pulungum woga maka lua kama maka bam pahlaku ya tamurukuma mula nimor Yesus dia kadikan dak manima amin. Ulda buha na renungan ta rahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna abi na botahu na manungu walung ta kitab Yeremia dumbulu bajar habul patu lap ta bajar habul walu napa patada da ye akan bajar habul walu na mawina na lingna garkina dukulau hung walung takabu inagu duku padangu mayila dia kahaduka lapa na ladu dina japu waingu tamakaya jua bajaru habul walu uldat buha mubadi padanya ka na botahu pamanungumu lapa bamu toma bam pakatananya na murkumu ya ka na adil ni mauri badi ka ika panawa dangamika na haduka na pahagamu tanau kait naka na ninuwaina na mau marana na papadana na wunang Yeremia talipulung terahinayai Yeremia padane na makapia tu tak dalu pahalaku ne na daitu tidunguna bana da diwunanguni mauri na padua balung ka bada pabalinya bada dakai lapa bada ancam mulana bana patomanya na pulung lapa taba walikine kana masalah na duna mula na ke Yeremia bana padanya ka imauri tididangune tak dalu patomane na makapia tulay mauri Yeremia na akui bana dana maka papahaili na daitu tidung na pawane mauri tati dalu na jaladak bamane ka bana padanya kakuduja kunya kanamu na daitu tidung wina takan ati dalu na haduka bajar 5 manungu pangalang neka bana pahalakia na daitu tidunguna yaka bana buatu na padaitu tiduna tagu mane tamada di merang nau na lipulung terahinayai napa ita de bagamanai na Yeremia bana ka ika panawa takata dalu kapia tuna na papada na tamuruk Yeremia na ite mauri tahadi di karahana bajar habul haingi lapa bajar habul tilu nama dadi yai pape kana duta dia ka aingu makapia tu papa dada dia ka aingu mahaduka tamurukuda abidi mana botahu na manunguda langka na buatu dua tangannya hilu mauri
Kakak ika panawanau ngulai mauri. Ia kana buat tu napadai tu ti duda. Tak dalu dua danga dehilu mauri. Tamaninya. Duna banawoda kalua. Kata maka bata haganya. Buktinya walung ta Filipi kau patu bajar habuntil. Abina botahu na manungu. Mauri ainya panhadi di karahada. Amin. Malakata habaya. Hiluyaga manyama umauri. Bama kahuru karadat hagamu bampohara parai hugia ngaramu. Mula naka bamwoga meka nalipulungum. Manga meka parang ya terahinaya. Woga maka kalua. Karena raka piak na bampahalaku ya tamurukuma. Mula nemur Yesus dia kadikan nak manima. Amin. Ulda dibuha. Didnau naka. Narenungan terahinaya. Namu kia. Kami like. Subscribe. Ya kaban pabarinya ta ulim. Ya kata minau. Mga mika bami dikiduman. Nyami ya kana ya kabi. Bami wewarnya na Injil. Maur Yesus na pamringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.